Warahmatullahi wabarakatuh. Kita yung bangsa Aceh. Bangsa yang paling mulia. Jin pak dah mau lah. Nyo jin sago Aceh ya. Kadijak di Malaysia. Yan ba. Rakan-rakan tanyo yang belum tamang kena Malaysia, tamang ju. Tamang. Tamang ju. Yang sakit-sakit ulai kita tamang you kena ulai ro you kena Malaysia. Karena kami minta uang ringgit. Uang Malaysia mia. Nyana mia nya hana hiyo uang Malaysia. Nyamban. Yan. Kibandap ganyo. Nah, lagi abu ah. The Bluetooth device is connected successfully. Abu cia sin. Gam broken ino Malaysia sih. Nyamban. Bantu Malaysia, kagenang korek, kagenang rok, berangkat jauh. Ino ya pegah redroi, ya pegah dro inilah itulah. Lupa ji musang pring ino majid, nyamban, karena ji lagi mau siji kita nyonyo kan, emang lo ciu hoa ji, nyamban ada ji bela, menghina-hina seseorang yang dia menghormati be, nyamban. Kau je na. Nya dah kenyan dah kenju nya dah kenji mafia drogu. Nah mafia ci nyamba igo tali nyamba nah igo kurang limang kan nilai gero nu nyamba bet daina urin ci lewan siro ulama bet daina broker na dari Aceh jam Malaysia dari Malaysia bangkai drop ya apa lu mau gede kaiber lah deku no. Ya. Bela sampai dah ina bangsa ro tu. Nukip kiban le. Seramo muka Aceh yang kiban le. Ben ina. Nyamban. Lah ku kejo ni. Nyamban. Nyeto ku jeb darah betul ku bega. Betul ku emang lu hanau tu ro ni. Lu cian maya berosa ba. Nyamban. Igo nali mai berosa. Paname amne berosa ai. Pua peding gak that mah nyan sidum lah lu hotel lu dengar bak berita lagi yang ben apa yang kengkeng ben yang kengkeng kurinci tuku ulama zero ulama ben ina nambah anyo ada nak kirim ketigamnya nama masalah penan jinya putra ni orang dosa nan pitigamnya berosa jam Malaysia bangun roi bah gede nya tanda hanaget nyo si gelun walaupun kalau geng ku buka nyo rengga tetap ino Malaysia nya wo kampung ni nyo nang gogrok dia boh be sampai lah lagi nyambe udinga le ni aina wa boh tungku sidro ulama nyambe ni aina le ron dron asli pak le yang betul nya Aceh nya kan Aceh bumi pak ngado nyambang kadang Aceh ni buka Aceh lahir deh kadang anu kadang kiban apa lahir kadang kiban leh ya hai ma yang nam terima ya oh mai tu ya yang tadi namban pe ni naina aku baju emang lu anak aku ro ni lu anak mi matang ku mai nya ku mung ro ni ku lupa ro ni ku ro ni darah ku jepul ku tem sumpah lo ku je yang tidung benci ku beni ina ulama beni ina liro nu emang ci sama gero nyo bersih ni dengar ku bega ne sebar warna pupu ne pegah pak sigamnya be kira-kira mau siji kan ben kira-kira liro nu hanu ole kena wace ban be ne pegah hanu ole wace emang dong ni kata jangan kafe panena lo Anali ju kata yang ngapi kaya ngapi panen alo kadang cik ibu gah Aceh kadang jika ke stand ji entar puran ji mbahnya ina urun cik na yo ino ulama na yo lah ma ituri ya kadang mu ituri dan sigamnya ku buka mbah emangnya nu mi berosa matang bang gua mafia ro nu lebih mafia lung lo angku yang bibi yang yang yai tap darah bang benan tu kurun
Dan sekian dan terima kasih. Bek, nyan amanah lon ku buka. Nyan bena ku dingo le. Ha. Menang dia tu. So naik lah, tengku. Apa cik orang kasihan? Nan ya bohnya nade nya orang cik, nya abu cik orang kasihan kan? Abu cik yang kiban lain berkira ro ni. Kenan ro ni ana. Nya mdem semsiap lain yang kenan ro ni. Ban. Ha? Tabuh matang nya na. Kiban dah gua. Ha? Keturunan palih kiban dah gua. Dah je mata sebelah. Ya, dah je mata sebelah dah bu. Nyamban. Ha? Gaji mata sebelahnya cocok. Ngambang. Urang hina urang cik dan urang hina urang sidro pemimpin ulama. Nah ulama sikret dua kret tu hek derita tapi gebimbing na yo. Kan ni abu pep di ro ni pegahnya ni pegah haji. Chin nya nuo Aceh ni minta lung apu. Gampung loi tang si nan. Aceh tang si nan sigli nan. Alung awa sigli. Don awa panen ni pegah. Awak sigli nya bi sigli tan lagi ro ni. Kau ku pedro ni han be. Kau ku pedro ni nya bi sigli tan lagi ambi je. Yang gua. Yang cik bije kafe. Nyum dem lagi yang. Ya hina ulama. Walaupun long urang hana ya beut. Wate ya beut ku peluang. Gelet tapi ya beut. Ban. Tapi hana tak hina sampai ulama lagi yang. Nyo ku amanah, ku amanah bado ke bena ku dingo li. Jeut ku dingo, kawo sigli siga, nya wa sigli. Nya wa sigli kawo sigli siga. Nya hau je poh kan beka keun nain ke. Apa dia kaji kan? Ambo, darah ku je. Emangnya nak mi no buka. Ambo, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.